پارێزگەها هەرە هەژار سەر ئاستی کوردستانê پارێزگەها Duhokê ye rêja hejariyê lê geleka bilind e. Duhok cihekê stratêjiya û xwedana çendîn ji derên dehatiyên mezin e. Heman dem jî da Duhok tête hejmartin hejartirîn parêzgeha Herêma Kurdistanê. Lê di gel wê çendê jî gihandina xizmetguzariyên hikûmetê li vê deverê xirabtirîn az daye û hevwelatî herdem gazindeya nebûna xizmetguzariyên serekî dikin. û dene diyarkirin jî ku hikûmeta Herêma Kurdistanê cudahît navbera parêzgehan da kiriye û Duhok hatiye piştgû xistin. بوچی خری گوزن داد که چونکی برآورد گل حولی رو سلیمانیه Duhok یا به بارش گلک خدمت گذاری آنجیل وی ریجا خدمت گذاری یا به بارش بر چنده از بیشم خدمتی تینا پیشکش کردم بس نوکی ریجا باجردی بوچی Duhok حسا چونکه خلک Duhok ام بیشیم تاراده کی خلک کی مسالمه هند گوزن دیناکت هند نوعی تسر جدا و اکخاله دو پارتین دست حالادار وقتی بینن خلک کی بیدنگه ایذن یا راضیه Rêja kêmiya nexweşxane û nebûna dermanên pêtevîl kertê sexlemiya hikûmî kêşeyên zûr bi hevwelatiyan durust kirîne. Bi beramber jî da kertê taybet pêskeftiye û ji mareka zûr ya nexweşxane û bingehên sexlemiyên ehlî hatîne vekirin. Lê eger ji neçarî nebî tişiyanê bi herapitiriya xelkê Duhokê danîne seredana wan biket. Parêzgeha Duhokê ekîd pêşter ya yani baş xizmet lê nehatiye kirin pêtivî pitir xizmet e çunku xelkê Duhokê biraket û barawet ke gel parêzgeha diyên Herêma Kurdistanê ava ku zorbeya xelkî hejarin pêtivî xizmetan e ev xizmet jî neşim gihine kertê taybet pêtivî pitir ya xizmetet kertê hikûmî hene lew rayeke bes dataya bideyne berek mobayna 2012 ve 18 ew seredan tim bu hemî dezgehên sexlemiyê نزدیکی 3 میلیون 3 میلیون و نیو سال 2012 تقریبا گشتین 6 تقریبا نزدیکی 7 میلیون Rewşa kurtebalayan jî ji texên civakî baştir nîne û tanha kurtebalayên Duhokê baregahekê taybet nîne û çavdana wan ji layê kargeriya parêzgehê ve hatiye kirin. اگر تو پی برآوردی که نابرا Duhok و پارێزگه هندیت کوردستانی دا بکی براستی جی جوازیا خو هیا هم جلای اداره پارێزگه و پتر اداره پارێزگه دی پتر هاری کار پشتوان جبر گوانا بارگاه خو سر بخو هیا دهات بو هیا لما براستی حتی نه چه بارگاه سر بخونینن و چه دهات جد بردستی مدانینن گازندامر سرمایه‌دار پارێزگه ها دو کنه براستی سرمایه‌دار گلک پشتوانیل کورتا بالایت پارێزگه دید کن لیل پارێزگه ها که هیچ پشتوانی مناکن و زور جی هاریکار نین گلمدا اگر هاریکار آریکاری ها نت آستا که پید ویدایا اتماعی 28 سالن حکومرانی کردی الهرم کردستان دا حکومت نشای خدمتگزارین سرکی بگهین تا حوالاتیان و ضررمند شمیا مزنتر جی حوالاتی Duhokê بویه اجبر که هر دم هاتیه پشتگو خستن. آمد بریفکانی کنال آسمانی پیام Duhok